Siyongan lim ke Tottenham ke Paris Saint-Germain. Pada sin ke Bangkong yuk kur ke Paris Saint-Germain ni ke trofi jang ke UEFA Super Cup Arjarapusan. Kublai pikir parlok persetan tempat bat berkersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Hagan ke jingile kai ke Paris Saint-Germain klub limno ya ke Tottenham dah ke jingi shoot penalti. The saula lai gol. Hagijing lekai Hamadan kele kai tamar al gol. Dek Tottenham kembali yo simba ramar tangha kelas step kele tam si gol bal tep dau Van de Ven hag minit ke balai kendai. Batabawan banteng jing lekai ke Tottenham kele yo ban tep yang dau si Romero hag minit ke basap kendai. Drake lempoi berkat baka Paris Saint-Germain kan yo ban pai piang iki ki ar gol. Pandai tangga minit ke bab prapusan balayo tepda gang ingli kumta ke Paris Saint-Germain kelai kunta banyak penekat jaga nang sigol bat kela urlong sisa haga minit ke baknat plus saw bala tepda Gondolo Ramos kumta lara syak extra time rekem dan don menomno ba limno gol bat haga jing shoot penalti kumta ke Tottenham kalau Siyongan bat kelal remno tak kejingi shoot penalti desau lalai gol bat Paris Saint-Germain kelayo kur jaga nega UEFA Super Cup hagasin ke panikong bat menta kasomoy kela yuk kur adu santeli ki trofi pelayalam da Lius Enrique kuplesi bun saya sempat hagawe pat ke video